Meshima Ghana Panifo. So on my way, you pursue a woman, how mine. That's all mine eventually a year. I can't black up the Bina Apostle Dr. Kodosaf. I will go down the point. Yes. Of mine own Panifo Colimans. There is a secret. Baby, I will be a high Nyantechi TV. And I will sema Yade Bremo and it's a papa Apostle Dr. Koju Safo Kantanka. Apostle Daya one sorry. Na ye brebi na osofo a na odifo a nyame nsa wono so a yefa no Roger de enkomhye bi ebai se Ghana mpanyifo enkonkwohwehwe papa ye fa na Apostle Dr. Koju Safo na wonyame de bibi agya papa na eno na bema wo man ye diye enti Ghana mpanyifo enko na monko papa yi na so ansa na obefiri ma wafiri mefiri se wo bretie bi wasase yi so na enkomhye na sofo no de baaye no me pese me no mienu nyina ye kɔ na yekoko tie enkomhye no ti mpanyifo ko hu papa no ana o man kwan ko hu no mo me tie enkomhye no aye Nyantechi TV mo man ye mfi On my way, you know, dear, how am I now? Recording. Because we are recording the camera in a video. Meshima Ghana Panifo. Meshima Ghana Panifo. Meshima Ghana Panifo. So on my way, you pursue a woman, dear, how am I now? That's all my event in a year. I can't black up the Bina Apostle Dr. Kodosaf. I will go down the point. Yes. Of my own beautiful covenants. There is a secret person. I will not make your man for. There's some said, and let you be a young farmer. But keep your message for 24 years. It is our company, John Dramani Mahama. I pass or your name. I should be a patana. Now, my year. I won't go to the I'm upon a devil and never friend. On mining look at the serious. If you have a tidy, I don't if it's a pack of money bread. And we are unity. It's also your name to me. I can't say a woman I am. Yet the obedient, such a one anymore. I'm a child. I'm going to say, I'm son of the swimming and say, and that's how mine will be probably before we back. This is performance. Nano si ya na osofo panyina ono so ye fe no Ajagreja sofo kwabenesiama enso ebe kan sembi edefa ye papa Apostle Dr. Koju Safo Kantanka ho ema ono so kan se papa no enye ni pakwa na ada obi wu kra no nsuo beto 3 days ke kan sembi ana chese enya asem keto adefa ye papa yi ho a eno nso me pese yenko na yenko ko hwe full video ni mra menko ba bia ha ye Nyantechi TV yenko ko hwe video ni mra yi we see mfanto ada papa nyame fasa ma ada papa na beto fom nsuo beto 3 days monjo tonto nsuo beto 3 days bebi amode ne be hye no asase be dwa fasa bebi nsuo nka Ajaguraja. me na make a plane The Endino and my baba home. me na make a So plane Asama nsuo beto na miensa 3 days. solid monjo tonto solid Dintia. soon no cancer no soon and the same thing happen here because obi okọ different cancer bia mo se me free nyame mo ne me hwese free nyame a me nkasa bebre So beto me size no nso beto 3 days 3 days na chikwa nso to na wiam pie the suku kusuku ku asie no good mo so papa na to na baby e mo de be hye no chire mo se mo nsie no no mo de no show pe asase na mo de na show no se mo de be siwo se mo de be show e bi no obi ko sa na tie bi bia no problem bi obi e be solve
ɛhɔ bɛyɛ sɛ memorial grounds no a ɛhɔ bɛyɛ sɛ holy grounds no nanim sɛ apɔsɔ Kwadwo Safo ɛyɛ sunsun sɔre nanom sɛ sunsun sɔre mokɔ asɔre mohyɛ mpaboa mobɔ duku momumu ase ɛyɛ sunsun sɔre te sunsun sɔre ase sunsun na ɔde yɛ adwuma no I think. nti mayɛ interview a makada sɛ papa ne yɛ spirit mayɛ interview Ghana, is it Ghana One TV or something? I saw the video. Yes, I go viral. na osofo adegraja de na no asi eye papa Safo Kantanka Kwadwo Safo Kantanka wono anso ekeka nsem bi de fa wono a sede wote a wono won pene so se obekwa akohye sofo bi ase ama ne de ne nsa ahye wose na wo kase nyame ama wotumi a wono de na no kasa tumi di achi ne nsenchene nso di achiri momi enkonkohwe sa video no e fa wono a ne homra menko ba bia yenkohwe somasam se koye we mame enti na ba no maka se enkokutu obi afa ma nfa nsa ntoso uye nyame gitum na hwese na me no obedi nkita hwan na se oni oni enkokyere kom na ayemu mekuro nya no kure papa wa so hwe na kasa urade orofo me da sipi se ebrebia why wadwen se Nyantakyi TV ena ono ye betena me da so wotimi hwe video no nyina kwa wiye na why wadwen se time bia no ye de enne story bia ba obedi achi na obehwe de amaye Yakopon wo hia no wonka ho etimi so da bia obehu se story bia ba bia me pa cho adidiem na wa subscribe on my na wa share na afoforo so enya bi ahwe me ha na me de besi me de Samuel Owusu Nyantakyi ahaye Nyantakyi TV ewado wonka ho na won hwe nyina so abra ye ho masem bo Nazareth ni Yesu Kristo dimo. Amen. Bye bye.